Povodom Vidovdana, jednog od najznačajnijih datuma u istoriji srpskog naroda, pred spomenikom na Gazimestanu, poprištu Kosovske bitke, održan je parastos kosovskim junacima i svim stradalim za veru i otadžbinu. Parastos na Gazimestanu služili su njegova svetost patrija srpski Irinej, administrator Raško-Prizrenske eparhije, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i vladike Atanasije i Teodosije u sasluženje sveštenstva Raško-Prizrenske eparhije. Pored više od 10.000 kosovsko-metohijskih Srba iz centralne Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, ali i dijaspore, bogosluženju u čast i slavu Vidovdana i kosovskih junaka prisustvovali su i ministri u vladi Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i ministar vera Bogoljub Šijaković, kao i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Kunuzin. Došli smo da podržimo srpski narod na Kosovo. Znači da mi i dalje postojimo ovdje. Za mene se ovdje prelama naša prošlost, sadašnjost, a najverovatnije i budućnost ukoliko uspemo da opstanemo i zadržimo se na ovim svetim našim prostorima. Parastosu na Gazimestanu prethodila je svečana vidovdanska liturgija u manastiru Gračanica, a bogosluženja su održane i u ostalim hramovima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Ova zemlja pripada nama kao istorijskom narodu na ovim prostorima, ali pripada i onima koji su s nama. Mi to poštujemo. Mi se nadamo da će se naći takvo rješenje, da će obe strane biti zadovoljene. Putne pravce ka Gazimestanu i Gračanici obezbeđivale se u jake snage KFOR-a, EULEX i kosovske policije, a osim manjih provokacija od strane uglavnom mlađih Albanaca nije bilo drugih incidenata.